namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi osiyangixosha kwaZulu ngacacisa lokho phela ngacacisa ukuthi einkulumeni zami ngazenza ayibondene namakhosi ngangeluleka alikho izwe lengalulekwa umuntu alikho izwe lenganabanikazi alikho manje ngabafuna abanikazi nifuna wona ama grant lawo enothola kuhulumeni sholini niyekweke ulungile ngihamba ngi-under age la airport isila imini beqiphe airport elwela ngishimqhele elwela usithu sethu akho umuntu omele uZulu njengami noyimpiliso kaZulu njengami kodwa kwazi ukusuka abantu abafana no3 second abantu aba-actayo aba-actor abaqamba manga aqambele ngisile esidala manga abazenza inyanga bengezona abazenza oprofessor bengebona amaclowna nje ayi-actelayo bese bona bezowakhanda icontent umdlalo ngento engitsilona eqiniso mina ngidlali mina ngibheka iqiniso mina Tisekondo wazi kahle lento lapha waya eqoqa exhaphaza unokweqela iparish exhaphaza laba abanye abayizinduna bafaka impondo lapha kwazi kuyosela nje behlanganiswe ndawonye bayashutha abazi ukuthi basebenza u3 second la bahola khona la online baqhashazwa kusetshenziswa igama lami ngoba o3 second ziyimbuzane ezithanda ukukhanya kodwa hayi ngenhloso yokuzobuza ukuthi ukhanya kanjani baze basondele ekukhanyeni ngenhloso yokucisha ngifuna nibuke ubuthakathi eniyibo kuleliso ngimhlonela ngabo 3 second ngoba akaphaphile nje ngalezi ezinye inyanga eziphaphe kwaze weqa ezikhanda amabhilidi angekho ngiyamhlonipha ngalokho kodwa ngokuthi naye lo mjovo sumngene ujova isinene sodwa seze wamngena lo mjovo lo okufuna ukubukwa lenja le u3 second umgodoyi u3 second uwe lo imphaphela lapha e-airport mina ngifikile e-airport akaze ngixoshwe umuntu akaze ngixoshwe silo akaze ngixoshwe ndunankulu kaZulu akaze ngixoshwe umuntu imbono yami kohlezi kuyimbono yami nabantwana basedlunkulu ngangihleli nabo kwenzeka yonke into kodwa these kuphelile base bekhanda izitori bekhanda icash o3 second abantu beyicash ngaze ngamtshela mina ngifonela ukuthi mina ngizokudabula ngempama nambombo wanyo ngizokudabula ngempama nje ngoba uyangiphaphela uthena uphethe amakhosi uphethe isile sidala nalesi sisho siphethe iqamba ahlaza manga utakiwe wena 3 second wena magwisi kwahlela wena uyikhohlela uyithimsana izikhohlela uhlala ugwinye ikhohlela usuku nosuku nje aze ngibone mina nomphethe ishu nemuzi ithi angilonaka lobu bunuko yibo mina nomgodoyi angijwayele nje kabi mina lalela la ungizomlanda umqulu into edala yafa ayisabe kufa ayisabe lutho futhi wena unyewe ngishinyanga nje uyisha nje ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi